Eshanduko ya papa ubwahati rwagati ya St Peter's Basilica iba byamikiraho okwisebera 2006 ukwezi kwa kana ubaragumizemo no gukora misa yo kumushabira okutambura okwatwara edakika makumyana bareba umubiri gwa papa bari gwiho mu Casa Santa Marta. Papa Francis yaferire izoba ryo kubanza bari kugurabya mu St Peter's Square aho enkumi z'abikiriza bono bwahati bategereze kugira ngo barebeho ogwamuheru omushaha eyahamuheru aho umusquare n'ikigambwa ngo abantu enkumi nibo berundanira umwanya nigwe gumwe okugira ngo bategereze kureba habishwani ebirabe biri kuruga omuri basilica omunju obwe bari kubirebera harutimbe rwa screen rwigoga bija kurara bataha omunda ya St Peter's Basilica okugira ngo barebe aha mubiri gwa papa kandi baguhikire hiyi nabanyuma araza kubanza ku eshara yo kushabira umugenzi batyo babone kwikiriza abandi bantu kugira ngo batahemu okureba aha mugenzi papa. Abebembezi okurugo munsi yona abaremu nka Donald Trump wa Noa America, Keir Starmer ejinenganzi y'ihanga habwa United Kingdom, Emmanuel Macron wa Bufaransa otiriho na Volodymyr Zelensky owa Ukraine. Bari umuryabo abahereze kuhamya kubuzima baraza kwikira ahamwanya kuranze hari papa. Itware ryo bugabe erikumanywa nkerya Kensington Palace nabo bahereze kurangirira ku omunyiginya wabo William naza kutambura mpaka mu Rembo Vatikani okugira ngo nawe base kureba hari papa ubwo ari kujwekera ishe omugabe Charles.